promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. And that's what we're doing. Today I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture. Uyu wumva ijambo dutangiranye mwumva nk'uko ijwi rye mumaze kurimenyera ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Aha ni icyumweru gishize yicaye muri ofisi ya Oval arangije arivugira mu magambo yati ubwo nari ndi kwiyamamariza kuba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nasezeranije abanyamerika ko nzabashyiriraho ubwirinzi bw'ikirere budasanzwe. Ati uyu munsi wa none nabazana igishushanyo mbonera n'umushinga ugaragaza ubwo bwirinzi bw'ikirere buzaba bumeze. Ngira ngo mujye mubona biriya byitwa ngo ni Iron Dome byo muri bintu by'abanyayisiraheli buryo bw'ubwirinzi bw'ikirere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko yazanye icyitwa ngo ni Golden Dome of America cyangwa se n'ubwirinzi yise Golden Dome amaze gushyiraho. Avuga ati igishushanyo mbonera cyamaze kuboneka, yarari no kucyerekana kuri kamera cyangwa se kuri screen yari muri imbere ubwo yari yicaye muri White House. Avuga ati n'ubwirinzi bugiye kudufasha kuba twakumira amamisire, amadrone n'ibindi bisasi byari byose bw'ubwoko bugiye butandukanye bishobora kuba byaturasa birasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu kirere. Ariko ubwirinzi bw'ikirere bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butandukanye n'ubundi bwose bwigeze bubaho, ku buryo byateje impagarara bigatuma Ubushinwa buhaguruka bukihanangiriza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukamubwira ngo ibi bintu bihagarike, ntukore ikosa ryo gushyiraho icyo wise ngo ni Golden Dome, gihagarike. Ndetse siwe gusa, Korea y'Amajyaruguru mu ijoro ryahise nayo yaraye yiyamye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump baramubwira ngo ubwo bwirinzi ushaka gushyira mu kirere buhagarike, inzira zikiri nyabagendwa, bitise biraza gutangiza intambara y'amamisire cyangwa se ibihugu bitunze ibitwaro bya kirimbuzi. Ese kubera iki Golden Dome uyu mugabo amaze kuzana yakomeje guteza ibibazo kukiri kuvugwaho n'ibihugu bigiye bikomakomeye biyamagana? Ubundi zakora gute, imiziti? Reka tuyirebeho kugira ngo byumve neza. Ubundi mu myaka yashize, mu myaka ya mbere, ejo mundi utari na kera cyangwa se mu myaka isa nk'ibanje, intambara zaberaga mu buvumo cyangwa se intambara ugasanga ziri kubera mu cyo twita ngo ni indake. Uzumva abasirikare bakubwira ati twe twabaga turi mu ndake, twarwaniye intambara mu ndake, urugamba rwari ruri munsi y'ubutaka cyangwa se rukabera ku butaka. Uyu munsi wa none ahisi igeze, urugamba rusigaye rurwanirwa mu kirere, intambara isigaye ibera hejuru y'imitwe yacu, niho urugamba rubera. Nureba ejo bundi ubwo Pakistani yari iri guhangana n'Ubuhinde, intambara yari iri kubera mu kirere, ninde urashe misile, ninde uri kurasa undi, ninde wohereje indege zikajya kurasa undi, nuko byari bimeze. Nureba Israel iri kurwana n'abanzi bayo, ni intambara, ni indege mu kirere, ni indege mu kirere ziri kugenda zirasa hirya no hino. Nureba Ukraine n'Uburusiya, ninde wohereje drone z'ubwiyahuzi, ninde wohereje amamisire, ninde uronshinze misile irenze igenda ngikikubitamo ibice byinshi cyane. Mbega intambara uyu munsi wa none yahinduye isura. Intambara uyu munsi wa none urebye iri kurwanirwa by'umwihariko hejuru y'imitwe yacu mu kirere kurusha uko wavuga ngo intambara iri kurwanirwa mu ndake uyu munsi wa none. Byandi magambo usibye n'iby'intambara, ubundi igihugu gishoboye cyangwa se uwari wese ushoboye kuba yakontorora ikirere ashobora kuba yakontorora n'ahazaza h'ibindi bihugu cyangwa se n'ibihugu n'igihugu cye by'umwihariko, kuko ukontorora ikirere abafitemo amasatelite, abafitemo ibitwaro, abafitemo ibintu. Mbega ukontorora ikirere aba ari gukontorora n'ubutaka. Mu yandi magambo, ikintu cy'ingenzi wakorera ku gihugu cyawe cyangwa se igihugu cyawe ushaka kugiha ahazaza heza ku byerekeranye n'umutekano ni ugushyiraho icyitwa ngo ni air defense system cyangwa se n'ubuno bwirinzi bw'ikirere. Ngira ngo ubu ngubu dusigaye tubuvuga mukanabwumva, mwarabubonye bunakora inaha, hari ubuhari mwagiye mubona bukora buhagarikira ibisasu mu kirere. Bira nibyo bita ngo n'ubwirinzi bw'ikirere. Bivuze ngo buri gihugu cyose gikeneye umutekano w'abagituye n'ubudahangarwa kigomba kuba gifite ubwirinzi bw'ikirere buri ku rwego rwo hejuru. Ibyo nibyo Perezida Donald Trump ari gukora. Ubwo yiyamamazaga yasezeranije abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nimara gutorwa ngiye muri manda yanjye nzabashyiraho cyitwa ubwirinzi bw'ikirere. Yamaze kukibonera izina, yamaze kuzana igishushanyo mbonera umushinga, yamaze kuwumurika na bije izatwarwa n'uwo mushinga, yakise ngo ni Golden Dome. Gusa ubu bwirinzi bwa Donald Trump yazanye agiye kuzana bukubakwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kurinda ikirere butandukanye n'ubundi bwirinzi bwose tuzi bw'ibindi bihugu. Mu Rwanda mwarebonye burahari, hari ibintu biba biteretse ku butaka, ibisasu byaraswa, ibyo bibunda biri ku butaka bikaba byarasira amamisire mu kirere. Buriya byenda kumera neza n'ubundi nk'ibyo mubona muri biriya bihugu bindi byateye imbere
byose mujye mubona cyangwa se zira za Iron Dome. Iron Dome nabyo ni ibintu bagenda bakazengurutsa igihugu, nagiye mbibereka ku buryo ibisasu iyo birashe zinazo zirasira ku butaka bikazamuka bigafata mu kirere, ibisasu bigahagarikirwa mu kirere, ariko bitandukanye n'iyi Golden Dome igiye kubakwa na Donald Trump. Fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful, and now we have technology that's even far advanced from that. Wongeye kwiyumvira n'ubundi ni Donald Trump mu magambo ye avuga ngo nitumara kubaka ino Golden Dome tugiye kubaka, ni ukuvuga ngo izadutwara agera kuri bishe cyangwa se ingengo y'imari izatwara n'amafaranga kugira ngo iyi Golden Dome yubakwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bizatwara amafaranga ahagaze miliyari zigera mu 175 z'idolari. Uzumve neza, miliyari 170 waba uri gutegura ibirori ukaba warabuze aho uhera? Igisubizo ni Sapa Rwanda. Tugane tugufashe gutegura ibirori byawe, tunagukorere serivisi zikurikira: dekorasiyo, sonorizasiyo, gukora keke, gutekera ibirori, gutanga ikawa mu birori byose, gukora serivisi na protokole kinyamwuga. Sanga ni makuru kuri wa_sapa1.com. unadusura aho dukorera Kicukiro ku muhanda wo kwa Gitwaza hafi y'umurenge wa Kicukiro ku kapa ka 501 kari muri parikingi. Mwanaduhamagara kuri 0783 467 525. Sapa Rwanda, the one-stop solution for your event. na 75 z'idolari miliyari. Ndetse akomeza avuga ngo izaba ari bwo bwirinzi buhambaye cyane mu guhagarika amamisire yaba arasiwe mu kindi gihugu, yaba ari amamisire arasiwe ku rundi ruhande rw'isi bashaka nko kuturasa. Ubwo yavugaga biriya bihugu biba biri ku rundi ruhande rw'isi, ubwo uhita ubyumva, yaba Uburusiya yaba Ubushinwa, biriya bihugu biba biri kure cyangwa se izo za Korea y'Amajyaruguru biba biri ku rundi ruhande rwa Amerika rw'isi. Ati ibyo bisasu byose dushobora kuba twabihagarika. Ati kirenzeho ubu bwirinzi bwacu buzashobora no kuba bwahagarika ibisasu bubihagarikiye mu isanzure. Ako kantu k'isanzure kumve ni nako ngira ngo tuze gutindaho. Ndetse uno mugabo yakomeje anavuga ngo murabizi nitwe twafashije, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriya zafashije Israel, nitwe twafashije Israel kubaka icyo bafite kirindi kirere cyabo cyitwa ngo ni Iron Dome. Ati nitwe twabibafashijemo. Ati kandi ubu ngubu twebwe dufite tekinoloji irenze cyane kure iyo icyo gihe twafashije mu Israel kubaka Iron Dome bari bafite, kuko zira Iron Dome za Israel ngira ngo ani zatangiye gukora neza mu mwaka wa 2011. Ariko uyu Donald Trump aravuga ngo ubu dufite tekinoloji ihambaye kurushaho, nitwe twafashije Israel kandi byagenze neza, ikirere cyabo kirarinzwe, none hibaze ibyo twebwe tugiye kwikorera. N'ubundi bimeze nk'ibyabaye mu mwaka w'1984. Ntago ari ukuvanga ikindi gitekerezo, bimeze nkaho Donald Trump ari ukivumbuye cyo kurinda ikirere cyabo. Mu mwaka w'1984 Ronald Reagan niwe perezida wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yazanye umushinga witwaga ngo ni Strategic Defense Initiative, avuga ngo ni uburyo ki ashaka gushyiraho kugira ngo barinde ikirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo bazahangana n'igitero cyose cyaturuka mu kirere, by'umwihariko amamisire yaraswa n'undi wari wese. Wari umushinga watangijwe, beje ingengo y'imari iratangazwa, abanyesiyanse n'inzobere batangira uwo mushinga, ariko nyuma biza kubananira ntihagire igikunda, kuko n'ubundi uyu Ronald Reagan nawe yavugaga ko ubwirinzi bwinshi n'amarezazi bigomba gushyirwa mu isanzure kugira ngo bibashe kurinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahanini barindiye hejuru, ariko ntacyo bagezeho. Ariko mu by'ukuri urebye umushinga wari watangijwe n'ubundi n'uyu Ronald Reagan, ubwo bivuze ngo wongeye gusubukurwa na Perezida Donald Trump kuri uyu munsi, ubwo tekinoloji isigaye hari hambaye. Truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland, and the success rate is very close to 100. Ngira ngo urabyumva n'ubundi yongeye kubigaruka avuga ngo ibi nitubikora, uyu ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi, Trump avuga ngo ibi nitubikora turaza kuba twujuje indoto cyangwa se igitekerezo cyari cyaratangijwe imyaka 40 ishize uhereye 84 na Perezida Reagan, mu rwego rwo kugira ngo turinde ibitero byose cyangwa se ikintu cyahungabanya by'umwihariko amamisire ashobora kuba yahungabanya ikirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
impamvu rero byababaje Ubushinwa kuba Perezida Trump agiye gukora iki kintu, agiye kuzana iyi Golden Dome, ni ukubera iki? Ni ukubera ko bamaze gutangaza ko bagiye gushyira mu kirere sensors zizaba ziri mu isanzure mu kirere, amasatelite menshi agomba kuba ari mu kirere azenguruka umubumbe w'isi, by'umwihariko ashinzwe gucunga ahantu igisasu icyo ari cyo cyose gishobora guturuka mu kindi gihugu kigize isi kiza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko uri kumva icyo kintu cyatangiye gutuma ibihugu byo hirya no hino ku isi bitangira kurakarira Amerika, bikanababwira ngo bino bintu mugiye gukora bishobora gutangiza intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi. Ni ukubera ko Amerika igiye kohereza amasatelite mu isanzure azenguruka isi kugira ngo ajye acunga ahantu hari hose hashobora kuba haturuka igisasu kigaragaza ko destination kigiyeho ari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi bashyire amasensors mu kirere cyangwa se ibyogajuru bishingiye ku masensors ari abasha gukurura neza nyine sensinga ibisasu byose bishobora kuba byahungabanya umutekano wa leta zunze ubumwe za Amerika. Muri make intambara Amerika ijyanye mu isanzure iyikuye ku butaka. Iron Dome ya Israeli ni anoma interceptors n'ubundi ari ku butaka ahagarikira ibisasu mu kirere, biraza interceptors akahita azamurwa mu kirere akabihagarikira mu kirere nka bimwe mwabonye ino. Ariko leta zunze ubumwe za Amerika ibyo bikubutaka barashaka kubishyiraho, ariko by'umwihariko bo ubwirinzi bwabo buri mu isanzure bumeze nk'aho buri gukinira mu kirere cyose cy'isi cyangwa se kizengurutse isi yacu. Ibyo nibyo byarakaje Ubushinwa, baravuga ngo ibintu ntabwo twabyihanganira. Ikindi kintu Donald Trump uyu mushinga uzaba ushingiyeho, bazashyiraho zino za interceptors stations ziri ku butaka, ndetse bashyiraho misile ziri ku butaka zigomba kujya zirasukwa mu kirere zigahagarika ibisasu byari birashwe muri Amerika, ariko banafate izindi sitasiyo z'amamisile bazishyire mu isanzure mu rwego rwo kugira ngo ibisasu nibiza zimwe muri misile zijye zihita zirasirwa mu isanzure, zirasa ibisasu n'amamisile yaragiye koherezwa. Ngira ngo urabyumva, nimba misile irasuye mu kindi gihugu igomba guca mu isanzure kugira ngo izagende yihuse cyane yinjire mu kindi gihugu. Rero bazashyira n'indi sitasiyo y'amamisile mu kirere kugira ngo bajye bahagarika amamisile yaragiye kuraswa muri Amerika. Aho ngaho niho rero ibihugu by'ibihangange nabyo bitunze ibitwaro bya kirimbuzi byatangiye kurakarira, bivuga biti ni gute amamisile n'ibitwaro bya kirimbuzi Amerika ishaka noneho kubijyana mu isanzure. Ndetse bazanashyiraho AI Command Center cyangwa se n'ubundi ni zino Artificial Intelligence Command Center zishinzwe nazo kuba zakurikirana zigatanga umusanzu wose ushoboka mu byerekeranye, zikananariza koko nimba hari ikibazo kije gishobora kuba cyahungabanya umutekano w'ikirere cya leta zunze ubumwe za Amerika. Muri make urebye n'umushinga munini cyane, nibwo bwirinzi bw'ikirere buhambaye cyane, ariko bunameze nk'aho bushotora ibindi bihugu byitwa ko ari ibihangaje, ko baberetse ko bagiye kubavanza ku rwego rwo hejuru. Muri make misile cyangwa se igitero icyo ari cyo cyose kizajya kigerageza kugabwa mu kirere ngo kigabwe kuri Amerika kigomba guhagarikwa mu gihe kinini, ko ari amasegonda. Icyo kintu kikaba gihagaritswe kitaragera aho kigera, mu masegonda kikaba cyahagaritswe. This is something that's going to be very protective. I think you can rest assured there'll be nothing like this. Nobody else is capable of building it either. Ndetse Trump yakomeje avuga ngo iki kizaba ari cyo kintu kidasanzwe kibayeho cy'ubwirinzi, mutekane mumere neza, nta wundi muntu cyangwa se ikindi gihugu gifite n'ubushobozi bwo kuba cyakubaka ubu bwirinzi bw'ikirere tugiye kubaka. Ndetse hano Trump abanyamakuru baramubajije ngo ese abasirikare bawe cyangwa se abayobozi mu by'ingabo bawe nibo bagusabye kugira ngo wubake ino Golden Dome? Arabasubiza ngo ya, iki ni igitekerezo cy'ubwanjye nazanye, bose barambwira ngo nyakubahwa iki gitekerezo ni cyiza turagishyigikiye. Kigiye gukurikirana iki rero? Hamaze gutangwa Donald Trump yamaze kuvuga ko hamaze gutangwa miliyari 25 z'idolari zo kugira ngo umushinga ubutangiye, ndetse ngo uyu mushinga anatangaza ko uzarangira uhagaze miliyari zigera mu 175 z'idolari. Ni nabwo yakomeje atangaza ngo uyu mushinga ari kugomba kubanza ukajyanwa muri kongere ugasinywaho ukemezwa 100% n'abagize Sena. Korea y'Amajyaruguru ikimara kumva bino byose ikabibona n'ubwo buryo bashaka kubakamo iyo Golden Dome, yahise itangaza ko bino bintu bigiye gushobora kuba byateza intambara y'ibihugu byose bitunze intwaro za kirimbuzi. Ati bino bintu leta zunze ubumwe za Amerika bashaka gukora ni ugushaka kuzana umutekano muke n'umwiryane mu bihugu byose bitunze ibitwaro bya kirimbuzi, kuko twese turaza kubona ko ari ihangana batangije no gushaka kudukontororera ikirere cy'umubumbe wose w'isi, ndetse no kutwereka ko bari hejuru cyane, akanya kariho kose badukoresha icyo bashaka abantu bafite ubwirinzi nk'ubwo ngubwo. Mbega urumva iyo umuntu musa nkaho mutameranye neza ukabona ari kwirundaho ibintu by'ibitwaro binini cyane kandi ubona ari no gusatira ikirere cyose,
icyo gihe utangira kubona ko nawe ashobora kuba yagukoresha icyo ashaka cyangwa se yaba agufite. Icyo gihe n'ahandi umuntu akubwira ati ndagufite nta kintu we wantwara, bigatuma nawe ushobora kuba wahita utangira noneho kubaka ibirenzeho kugira ngo muhangane. Koreya y'Amajyaruguru mu mvugo bakoresheje bavuze ngo Donald Trump bino bintu ari gukora ni bibi cyane, ngo ameze nk'uri gufata ikirere akagihindura ikibuga cy'imirwano cyangwa se ikibuga babikamo ibitwaro bya kirimbizi bishobora no kwangiza isi, cyangwa se akumva ko ariho hantu dukwiye kujya turwanira mu isanzure. Abarebera kuri cyangwa se abasesenguzi n'ubundi bagahita babona ko kuno kubaka ubwirinzi bw'ikirere bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri buno buryo cyangwa se kuri uru rwego ruhambaye cyane ari nko gusuzugura no gutesha agaciro intwaro zose zitwa ko ari iza kirimbuzi n'ibindi bitwaro Koreya y'Amajyaruguru yajyaga yiratana igaragaza ko nta hantu itarasa. Mbega biba bimeze nk'aho icyo gihe biteshejwe agaciro kuko mu bo barasa Amerika ubwo ntabwo yaba ikirimo. Akaba ariyo mpamvu Koreya y'Amajyaruguru irakaye ndetse ishobora kuba yakora n'ikintu kibi. Leta y'Ubushinwa yo ikimara kubona ibingibi icyo yahise itangaza, umuvugizi wa guverinoma y'Ubushinwa ndetse akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahise aza imbere y'itangazamakuru n'imbere y'isi yose aravuga ngo bino bintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka gukora ni ugushyira inyungu z'igihugu cyabo zonyine imbere ndetse no gushyira umutekano wabo bonyine imbere ku buryo nta wundi mutekano w'ikindi gihugu na kimwe ku isi bazaba bitayeho. Umushinwa wavugaga ndetse ibyo ngibyo bikaba bivuguruza itegeko mpuzamahanga rivuga ko umutekano w'igihugu kimwe utagomba kuza ngo umere nk'aho ugiye kuryamira cyangwa se utesha agaciro umutekano w'ibindi bihugu byose. Ibi ngibi ni ugusuzugura no gutesha agaciro uburinganire bwari buriho n'umutekano muri rusange w'isi yose twese duhurijeho. Mbega gushaka kwigira igitangaza ngo umere nk'aho ufashe ikirere cyose, ujyana ibisasu mu kirere, ibitwaro n'ubwirinzi bwose mu kirere, bumere nk'aho ikirere cyose cy'umubumbe gifite wacu turimo. Ati ibyo ngibyo ni ugushaka gufata umutekano w'ibindi bihugu ukawushyira hasi nk'aho ubaye ikimana kiri hejuru cyane. Bivuze ngo icyo gihe waba umeze nk'aho nta buringanire bugihari ku isi na buke mu byerekeranye n'umutekano w'isi yose muri rusange. Ubushinwa bwabinenze busaba ko bino bintu bigomba guhagarara, Amerika n'umushinga itagomba kuwukomeza ngo kuko bino bigiye gushyiraho ihangana ry'ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere ku buryo bigiye guteza ihangana rihambaye cyane rishobora kuba rigiye kubera mu isanzure ry'isi yacu. Mbega muri make umushinwa ni nko kuvuga ngo ubwo Amerika ibikoze kugira ngo itazadukoresha icyo ishaka cyangwa se ikadupfukamisha, natwe ubwo ngubwo tugiye guhita tubikora, dukora ibirenze, mbega twese duhatane kugira ngo tugere kuri urwo rwego. Usanga bigiye guteza akavuyo mu isanzure cyangwa se ubone bishobora kuba byateza n'intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi. Ubwo niko n'abandi bose bafite ubushobozi bahambaye bari batunze ibitwaro bya kirimbuzi nabo bari buze guhita bajya muri iyo competition bakavuga ati natwe tugomba kujya mu isanzure, twese twubaka ikintu nk'iki ngiki ku buryo nta muntu ugomba kumva ko ari hejuru yacu, twese tube turi hejuru. Ibyo ngibyo Ubushinwa bukavuga ko ari ihangana Amerika ishobora kuba igiye gushyiraho ritari ryiza, ko isaba ko Amerika yahita ihagarika uno mushinga wo kuwushyira mu bikorwa. Ariko ushobora no kwibaza ngo ubundi ubu bwirinzi bw'ikirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo buraza gushoboka? Buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko tubyemere bafashije Israel ikora icyitwa Iron Dome, buriya bwirinzi bw'ikirere. Ariko Israel ni agahugu gato cyane, bivuze ngo no kurinda ikirere cyako ukoresheje zino interceptors station ni ibintu byoroshye cyane. Ni ukuzengurutsa nyine ahantu hose zino interceptors zikajya warasa muri ako gahugu misiri zigahagarikirwa mu kirere. Biroroshye kurinda ikirere cy'akantu gatonya. Ariko Amerika wibuke ubunini bwayo, buriya Amerika ni nini cyane ku buryo havuyeho Canada, Uburusiya, Amerika iza ari iya gatatu nk'igihugu cya gatatu kinini cyane ku isi. Amerika buri ifite kilometero kare zigera kuri 9,800,000. Umva ubunini bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo uzabone izo missile stations zizengurutse hose, ama interceptors gukavaringa ikirere cy'ahantu hangana gutyo, ngira ngo urumva ubunini n'amamisire n'ibibazo n'amarezers n'amasatelite y'ubwirinzi bizaba byuzuye muri icyo kirere kingana gutyo hejuru kugira ngo babashe kurinda iyo ngano yose. Ni ikintu kinini cyane ku buryo hari n'abavuga ngo nari amamiliyari ari kuvugwa ashobora kuba make cyane. Ambabarira ni kilometero kare, navuze kilometero ni kilometero kare 9,800,000. Tandukanye na biriya yavugaga ngo bubatse Iron Dome ya Israel, kuko Israel buriya Amerika yikubye inshuro zigera kuri 490, kuko buriya Israel ingana na kilometero na square kilometers 20,000. Make ubwo ngubwo ni ukumva ko Israel ni akantu kangana na leta yitwa New Jersey iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kindi bakavuga ati n'ibinashoboka bizahenda ariko bishobora no kuzagorana.
ariko bishobora kuba aricyo kintu cya mbere gihambaye cyane cy'ubwirinzi kizaba kibayeho mu isanzure. Ibyo ngibyo niyo Gasopo yatumye Ubushinwa butanga Gasopo ivuga ngo Amerika niramuka ukoze iki kintu irabimeze nk'aho igiye gufata isanzure n'ikirere cy'isi bakigira ikibuga cya gisirikare cyangwa se bakigire ububiko bw'intwaro. Ati kandi ibyo bintu ntabwo twabyemera. Ubushinwa mu gihe bwatanze Gasopo nk'iyo ntabwo ari ikintu cyo gufata ngo wumve ko ari ikintu cyoroshye cyane. Ibi bintu uyu mushinga ugomba gushyirwa imbere y'inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yavuze ko miliyari 25 zamaze gutangwa mu rwego rwo kugira ngo umushinga bawuhagurutse ubutangiye, ariko hagomba no kwemezwa hagasinywa inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikabanza ikabyemeza. Niba byemeza kiraza kuba ari ubwirinzi buhambaye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kiraza kuba ari cyo gihugu noneho bidasubirwaho nk'igihugu byitwaga ko ari cyo cya mbere n'ubundi ko byerekeranye n'igisirikare. Ubundi Amerika avuga ko ari cyo gisirikare cya mbere ku isi, ariko kuba kiri gushaka ubwirinzi bungana gutya, nanone ababihuza na Bibiliya nabo bakavuga bati ibi ni ibikwereka ko hari ikintu bari kwitegura mu minsi iri imbere. Bashobora kuba bafite ubwo bavuga ati mu minsi iri imbere bigiye kuza ni ibibazo bikomeye cyane, ni intambara z'amamisiri ahambaye cyane zizaba zambukiranya imipaka. Ubwirinzi nk'ubu ngubu burakenewe hakiri kare, ku buryo bavuga ati se twaba turi kugana muri ya minsi y'imperuka none ihambaye cyane y'ibitwaro bihambaye, cyangwa se tugeze muri za ntambara zisa nk'aho ari intangiriro y'imperuka. Kadutegereze turebe iyi Golden Dome ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biraza kugenda gute. Bakagukora subscribe, ndaje mu kanya twikomereza n'ibindi biganiro.